Publik ibarat sa shisien kuan ni don ketika briefing kebalong shisien shitaiew pada day penitayo balade kelan kelayat back untuk wedding registration jangi yat untuk tambah mentah pada ni lapoi kata jingkut ke lockdown set sien mo hawa ni ka lai tarik ke bang lasya nadu lasisi ke order negara government minta dia tambah min sepenting pada yang kita itu apa dia dapat ke movement ke balong hadu Malaysia ni ni try ban partner itu ki migrant worker ki jongi ba badan bat ni minta ki badai ni ki district hapok Meghalaya ngin partner ki hapok Malaysia ni sabar ki district ba hapok state ti na do south direction ni da don kini mino pada ki bawan nabar state ki ba ki brio jomi ru kin kan sedang man pada siapa state ke jomi tambah kin data man tagi brio ki badan ha north east ndele ke shawe ki jaka di tik tanam tagi ki brio ki jomi basa ke ki state hapo north east India jomi de kata kawe tu kalong ni ya ke movement ke balong hi menta kalong baik tang hi brio ki bodan bani ka pas min patla ban I free movement you know in hab ya ski malba dan ni ai ban ya untuk mila ban don ka problem kemudian tinggi la ampun ki state ki bade ki district ki jogi state ba ke gebun la di green zone te kin gona ki movement ban wanam na hapos ke ni district tu ni na ta kadau ni hab ban district ki brila jang so ban ni baro ni hab legit yang ban ni tang ki tu ki badan ki medical emergency but of course but ki tu ki ba right essential commodities sebagai pat kalau ni ban krearu nomor la kiwan munyo jente bilang hajar tam ki bala register no bat ke state government ki ban manpai te ki bade hari boy ki tak sis pa andro kuwe ndre kalau ba kani ke digalantia ya ki ki district na ta pada mission dor bekin nong bi hajar hi tam ki ban macini kita ri tam register kila ban nong palat ki kataru nim tip tambah ni pen create ya ladi ban welcome ki ki prepare and the idea kalau ba kandan ka harus screening tu medical team kandan tu kan idea kalau ba test si kibreu ki bawan room dak medical kit ke batmai te ya gitu ki badan ki belum symptomatic ki badan symptom ya gitu test anada ki kimdon kanu ka dada test sekali negatif teman ni ha iki balik nak shisien hakikat ni bagi wan but syek lagi jaga sa jengki but minta tertet kata kini ciwi district ni kiwan pori baru but ka kendon kalau bagi dewan register lagi online dan kawan 08 keba kampung san kalau bagi tu ki buan pai menta ke instruction na government ko ki dewan pre-register no pre-register dan saya share the numbers kita belum pre-register. Lalu kita kata ni kan bahan namanya scan QR code ni tu mesin scan. Yaki, buatlah kat taruh. Misalnya tangga kata, teknik kan network yang mereka. Dengan haki ban register tu baju le dak basukti. Kata we indalah ada nonton. Yaki tu case pada kita belum positif. Syubuk ni iban positif dan ini tu ngin ra iban 08 syaka sekan dan ke hospital ke baki de ke syubuk de nang nang po dengan ra civil hospital dan kita siapa we district badan syaki identify corona cancer center jaki ke nang ta pada kini ki balong asymptomatic demat ki bom pen isai ni ya kita advise be ki bikin net ben syaki ye majong in quarantine ni ladi ke ye jongki borok syian kata ada ki yang family kanong kebalaan accommodate yaki ben ai kamrai away kamrai ki dan ki leksinya itu ki bang dan kamera la jong ki ba ki syong yang makam kamnya
ke district lah ke district nila penbiang ya ka quarantine center ke Jakarta iki quarantine belum mentang ni dan kumba almost shispa not shispa sebut nyoko kamera hari Bhoi teman ada ki wan ki beliau jemi ke ba symptomatic teman ni haban bu iki hakim iki quarantine center ni kata di ke Bhoi bat lada ki biang kat dekat Jakarta sat ki nak diceyem bat kata kalonga hangni lapan batahin kemudian mengalba ni keren cikang kata community COVID management committee mana lah kasnong kandang kata committee kepada page ya awareness program kenang kini ngindang notify dikin kini ke committee mana lah kasnong kini bandan but kin notify ya ki members kin makin habdan ya ka community containment plan tempat ke containment plan la sibuk mentah kerja kono ke jenjang hasnong jeki ke ya ko mentahi la da don case hasnong jeki kum belum ke hasnong hapon la krai dan ngile kuno di kisnam bar kai mentah ni personal pa plan in penruntang kerteng mo like personal kum belum ni ikun ni penia ke election ha ke election ni don ya ke personal cell kibriu kiban kip ya kam kuno beli duty kata di personal cell lada transport cell ban penbiang kali lada don nampang kin hab menu balik dalam menu balik thiet ba menu kata kam ban penerkam daga kali tempat kedan transport cell lada kedan penak logistic cell sebab mentah kidan kam sebab mentah bila orang kibriu what mean nala yem tikin hapsyam halaki yem tikile no kin haban ba kin haban em de mano lada boroshi yem hisat yaki tikin yo ba yo tikum no di katakan hak ke logistic cell but yang kata sel ni kau nyem no ang logistic cell hak tin hasin sa ada kami penting tikin ka cell ka ban penbet pendiang ya kecing dan kam jangan no perlu kayu long ye kin lek ban lek yarap ban penbet timbang mo na yo dan gila amni pension dawai dan gila ban penra umbu mo kanaba ni long tikna ba kini gibrekem de ban kini ye tikin dan ro ka volunteer ka vigilance cell ba tibu ki brio ki volunteer hasna bakin pek be to ye ganung dan bungi sabake de ladang ina ansna ye ni containment plan to baklan temen ni pen tikna ba nila ban wan yalang ni brio hasna tambah kani ka cell kani ka plan ka de kenapa nila ban kontin sepuan kan containment plan ban kontin ban bahkan lempur nila dan nila penreng kami kata dan akan don jede dia dan nak kadang sim kani ka lat dan ong yaki ban betai kisno bikin snow ba ban pek barang min sapha kini di sini arsni bagi video bagi national na kani ka containment plan halal kisno kin bu bri mano badin pe kita mano pe kita balada ja kan mano kim long shop dan ne kin ong long kendit mo kin long disorganized dan ne kin tip mano batray mano badin pe ka ba mano badin pe ka mano badin pe ka vigilant leila kita nadu mata mars niyo kia penong nak meeting sno kibu nak kibriu haki sel laki la lejo dan la jaru dalam kibriu belakan krek ti ya kata hingi request kisno baro bakin semua bahagan pen identify no yaki kumbalong hasno kadung kadorba headman de chairman de hapi ni kompetiru headman de chairman headman jong nasional de chairman jong kan community covid management committee but kan work out ya kata plan okey dengan kita plan kan sabu ikibri manuan pe kita kata tenda ja kan ni kami ya tanam kan ni covid kan ni don ru kan ni kerja committee apa disaster management cell de kila long ready pa kibri mesti long prepare ki kam apa disaster management kikam kidon likiwe mentah kan ni covid dan hakin no kiklam nang ni sakmat ni penung kami dengan komiti
de baru kai kibri hasnong kila tepken sibuk dadan kam kam kan jangan ni kompeti kanong ba kinwat la dadan kano ka sibuk matane la dadan kano ka sibuk outbreak bahe tingi la dan kamra bansa an yo hoteli amni kumpulan kreat ke district de la da kibri ki om em ni kwa be man ya lambi hasnong kumpulan again yang hap kuat ya kom nak de la da kom ki hasnong ki pen kreat ya kawai ka jaka ki identify la ne ki pen itu kawai ka jaka hasnong jogi ngam nom ong ba man la hasnong mo kan ni ka quarantine center pada ni kentu di ramba hasnong ba fair ki bahak gitu ki PHCs but kini ki quarantine center kin dei bande hajan jong ki PHCs nama ba kum ba fiat ti ngunduna ki doktor belada ki bu man la kasno minum la ben yang doktor lipet yaki tena takado ni kwa ba kini ki quarantine center jong ka wait PHC nakal yang kasno kin bu ha jangka ni ka PHCC mo kata kawai kata di kam kawai nak kam jumki kawai di ka awareness kawai ka di ban identify quarantine center ka balai de ki di ka kat kum kaplan ban ha beri mo man ha ka tim ka jumki la ka tim kum na ban treka mo ban ni la da don ka jinja min request ki bakin yo undu kam hari lada ka syongkat kum ka ayo ka situation lada dei ba ndane teknik lu station na de ne la kum banong ta kan bhai bagi kendu man laga tayo ban pe ka jimpan kre jengki ka nang ka bobiam ke tam ban review na mal ba kan ni ka jimpang kam empat kot mo de kam tam ementa bangin setengah dulu de play ke ya ke yam dan ngin hap long ki balong adikar he long ban ya tu jing em ka ban chua ni ya long kelum lang ya bon brio dan ban take care lagi ban sumari lagi kata ni de ban deng kini ki mas menadu unta kaki cakap ba and what the heck kum kini kamera ni de ban deng hin ma ba nang ni shakmat ni kan ban skajing skajing so definitely ni don kam ni dai lagi and dan ni kita akan menunggu kam tam ekabam ke ni dengan sai ni menaon ladan kita akan ni dengan sai itu yang tabat belajar ho semua min hapon bisiong ya kata kasih long taman refresh lade even da ni jerho ni de ban ni dai ke situ ni de kita ki ba nang takan diga jumpen kre ni ka covid halman lagi sno kabangi berkat minta tayo di sakawai dia kalamba sakawai dia kerja cepat kalamba kumbang malaon mana bagi sabun di ban price kisno jumpi ni kepat kisno bikin mendai ban batch no lene ban iben no lada don manu bawa hasno jumpi sya ki ban rung kisno jumpi mendai ban ong ban kat kini di benai kat kini sini kalau tension hai ki USM jambar ki brain badan ki kun ki bahaya masa syabab bon lagi kila ling asisha de habaki kan hasnong lada PLA ketuka ke screening macam pi event ki sya ki bandung kan longkan ketajub hai ke yang kesan kam tam kita berangwan dan kerpat ipi berpinsya iki kun kita kena senang kita buat bagian wan hasnong jangki bat kunjuru ba kila banyo rum hasnong jangki jangki bat kunjuru ndak kila rum ru pet bagian umi pada dia ma dan kum bala batai kata kaplan yang saya share kata kaplan bat punya show meeting urgent sen no nang bakilan pendiam yang kita ki jington kam bakhat do yawai kan ong ba ngiyok komplain bon bah kala ang den tang na ribuan jumi kala ang den wiwi ke jakadu ang de ka komplain kan ek sarkar kala ba ki bon ki bri badi tam ya kador kha de ha ka ba de kan ni mila I press release ba under section 7 of essential commodity act kala kadon jing pencitong ni kinun ki fair price ba di tam yo khao bat ki di yo khao beduk badai lai tingka ki di tam kata kalau ka bian ya kata ka sarkar kan
no la dangi hilap iki in hap hi ban shim yang action ban ban shim ban mi hilap ban cancel di ka fe press up na license ki te kita hi kemudian bat bakat do balong ba ke kalong kencing bang tip kawan rakyat kencing tim ni kemen ba kat ni nilai keren hakim mental alai shitaiew mo nilai keren ke family kencing bang kanung desyu bandan kanung kencing tim kencing mah dengan dan baik dak kencing semua but habang nila tip nila anang kan semua te ni kemen ba ki om kering fear creates stigma no ni kemen ba naman ba kila ilong kibrig ba shy menta kila yo semua menta po kila habang kila yo kila along info te kami dan suka dak kencing stigmatize na kencing pe ibenya no na ni sakmat te kerpat de baru makin cooperate ba the district administration kan benar pembahaya kan mereka dong buat ke kan mana ada keburan no malam mentah long ba baru kayak kipet hakan no basno baki le aku no man hakan ni hari macam ai example ko basno hani basongsi kalang ba kadang dikena one pine dekat and ke one hani ke dengan nang na ai je kerteng tang kalau one pine ni lah ambu ika hakan din kat saus ni lakut kat saus ni ni on senong jongkan Kesong kam pediam mereka, no. Di dalam pediam mereka mentah kadan hanya one stop center. Kami pagi kuai kaban wan dari kesong kam siapa ni? Kani kalau bian, but an kalau pet bahaya kata, but kan sesim ya ke ikakam maka dia benda, andre ni kuah banja kata. Kung kita kerja story ini dia cuba ni nari kuai, but ni kuah bagi berikan kamu long human, no, human. Kinsko thuk in the same smoke nama ba ndai mo ni benjat chim no kencing no jong ni kalau simet ke iba ni le kalau simet nikit simet na ta kadang ni ndai ban ong ban ni ban wo dong ne wo ni dan hok ban wo dong wo ni ai kencing no jong